سميت أمنا جدا يرتن أكد أبا كيسانيتي فدرال سيستمين بيا سن قبض أمة أورمودي في فيادة جدا يامنتو قافين كيين لما فا مقالو تأكد في النفي الردوان مقا فدرال سيستميتين أمة أورمو قبينيا في لفايساني رابك سجر كان هو أكميت إلى التجرقة قافين كيين سنفا كيّا تصدّني سجل أمة أورمودي في أكفياد إتي أمانة جدا إسنو مالجت غلطوما Galatoma isinjeda Obbo Baqqala Johar Obbo Johar Obbo Baqqala Galatoma isinjeda Gafin kiyya gara tokkon Joharuna deebise takkaata ani kagaafadhu namichatu qorso alanche jaadu qorso imbeetani qorso biyyatee naayin alancha beela'ee nyaatee jechuudha yoo beela'ee nyaatu qorso sun ilkaan keessatti hafe yaa ifaaye ilkaan kiyyaa jedhe jaan ofii isinin ife ajjani mootiin Oromiyaa jettan Oromiyaan mootummaan isaa Oromiyaadhaaf maqaadhaaf malee Oromiyaatti dhaabate malee Oromiyaaf hin dhaabanne ammaree erguma isin dhuftanii ifaajaa jirtan kana wanni dalagamaa jiru waan birooti biyya keessatti waraana ergaa deemaa jiran Oromoo ficcisiisaa jiran irdaataa warra Amaaraa kadhataa jiran kana akkamitti ilaaltanii araara jechuuf deemtanii gaafin kiyya kanu galatooma Make you sure. Thank you. አመሰግናለሁ ይቅርታ እንግዲህ እኔ ኦሮምኛ ትንሽ ሰማለሁ እንጂ መናገር አልችልም ተስፋዬ ኤልያስ ይባላልው ኦኬ የመጣሁት ከዚህ ከኮሎራዶ ነው ሀዲያ ነኝ ሀዲያ ዩኒቲ ራይት ኤንድ አድቮኬሲ ድርጅት የሚባል ሚንቀሳቀስ አለ ከሱ ተወክዬ ነው የመጣሁት ጥያቄዎቼ የመጀመሪያው ቅድም ሲታነሱ ስለሚሰማ አንዳንድ በኦሮሚያ ላይ ጦርነት እንደታወጀ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እንዳለ በኦሮሚያ ሲተናገሩ ሰምቻለሁ ይሄ እንቅስቃሴ ደግሞ ሁሉም ቦታ እንዳለ ሲታነሱ ሰምቻለሁ ይሄንን ነገር በምን አይነት መንገድ ነው መፍታት ምን ይችላል ይሄንን ጦርነት ማቆም የምንችልበት መንገድ ምንድነው ሶሉሽኑ ምንድነው ምን ይታያችኋል ከማመስገኔ በፊት ነው ወደ ጥያቄ ገባሁት አም ሶሪ ስላላመሰገንኩ ማመስገን አለብኝ እናንተ እንደ ሀዲያ እኛ ኦኤምኤንን በጣም እንጠቀማለን ለእናንተ ያለንን ክብር ምን ገልጽበት መንገድ ብዙ ይሄ ነው ብለን የምንናገረው ነገር የለም እንደው የኦሮሞ ህዝብ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ሀዲያን ወክላችሁ ለነዚህ ወገኖቼ እንድታጨበጭቡ ጠይቃለሁ እባካችሁ ታንክ ዩ ሶ ማች በሀዲየኛ ገለጦሞ ነው የሚባለው በጣም ገለጦሞ እርስ ገለጦሞ ዋውና ይባላል ዋአድ እግዚአብሔር ነው ገለጦማ እንግዲህ ገለጦማ ነው ምንም ልዩነት የለውም እኛ አንድ ህዝብ ነን ያው የኩሽ ቋንቋ ስለሆነ ይጎራራሳልና we love you and respect you guys በጣም እንወዳችኋለን ስለዚህ ያንን ሶሉሽን እንድትናገሩ ሁለተኛው የቄሮ እጀቶ የኔ ደግሞ ካቤራ ይባላል ያ እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሆነ በኢትዮጵያ ላይ ለውጥ አምጥቷል የዛ ለውጥ መሪም አንዱም ኦቦ ጆዋር ነበሩና አሁንም በዛው እንቅስቃሴ ውስጥ አሉ ግን መልእክት እንዲያስተላልፉ የሚፈልገው አሁን ባለው ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ወጣት እንቅስቃሴ እየተጨናገፈ ነው በየቦታው እየታሰረ ነው እየተመታ ነው ጦርነት ታውጇል
ፌስቡክ ላይ ጽፋል ተብሎ እኛ ጋር በጣም ብዙ ወጣቶች ይታሰራሉ። ብዙ ጉድ አለ። እኔ ጓደኛዬ 5 ወር ሙሉ ያለ ክስ ታስሮ ጮሄን በብዙ ሚዲያ ጮሄን ነው በኋላ የተፈታው። እንደገና ታስሮ ባለፈው እንደገና እንዲፈታ ጥረት አድርገን ተፈቷል። ግን በቃ እንቅስቃሴውን የወጣትን እንቅስቃሴ ለማጨንገፍ ሆን ተብሎ እየተሰራ ነው። በዚህ ላይ ለቄሮም ለእጀቶም ለከቤራ ለጠቅላላ ለኢትዮጵያ ወጣቶች የሚታስተላልፉት መልእክት ምንድነው የሚታያቸው? እኔ ጀዋር መሐመድ ከዚህ በፊት በአማራ ክልል ወጣቶች መልእክት ሲታስተላልፉ የሰማሁት የፓወር ባላንስ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የህግ የበላይነት ከባድ ነው። የህግ የበላይነት ለማምጣት ያለው እንትን በጣም አስቸጋሪ ነውና አንዱ ፓወር ባላንስ ተብሎ የሚጠበቀው እንደ ተስፋ የተጣለው ወጣት እንቅስቃሴ ነው። መንግስት ወደ ፈለገው ሁሉ እንዳይሄድ የወጣቶች እንቅስቃሴ መፍትሄ ያመጣል። አም ሶሪ አይ ነው ታይም ግን ያው ብሔር ብሔረሰቦችን ወክዬ እኔ ብቻ ነኝ አንድ የሲዳማ ወንድሜ ያለ ተነጋግረን የመጣ ነውና የእሱንም ጨምሬ ነው ለዛ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዩ ጋይስ እንደምትወዱን ስለምናምን ነው የመጣሁትና ይቅርታ። ስለዚህ ይሄንን ፓወር ባላንስ ለማስጠበቅ የግድ የወጣቶች እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። ያለበለዚያ የህግ የበላይነት የሚባል ነገር እኛ ሀገር ላይ የለም። ሁሉም ይሄ አስፈጻሚው ህግ አውጪው አካል ተናቦ በህገ መንግስቱ አግባብ አይደለም እየተሰራ ያለው እና አንድ መንግስት የሚፈልገውን ብቻ እንደፈለገ ይጨፈልቃል። ስለዚህ የወጣቶች እንቅስቃሴ ወሳኝ ነው። ምን ይሁን ነው እያላችሁ ያሉት አሁን ባለው ሁኔታ። ሶስተኛውና የመጨረሻው አሁን ሁላችንም እንደምናውቀው ብልጽግና ራሱ ከሚያምነው ህገ መንግስት ጋር የተጋጨ ህገ መንግስትን የማያከብር ከህገ መንግስት ጋር የተጋጨ ነው እና አንቀጽ 47 ላይ ስለ ክልል ጥያቄ ፍውት አድርጎ ግልጽ አድርጎ ይናገራል። ሀዲያ የክልል ጥያቄ ከጠየቀ ኦልሞስት 4 ዓመት እየሞላው ነው። የኛ ጥያቄ ታፍኖ ነው ያለው። አምሶር ሆሎን ስለዚህ ታፍኖ ነው ያለውና እኛ ደግሞ አገር ብለን የምናምነው የሁሉም የፌደራሊስት ኃይል ብለን የምናምነው እኔ በፌደራሊዝም የሚያምን ጠንካራ ተከታይ ነኝ። ከዚህ አንፃር ከራሱ ህገ መንግስት ጋር የሚጣላ መንግስት የክልል ጥያቄ ህዝቡ ጠይቆ የማይመልስበት ሁኔታ ይታያልና ስለ ብሔር ብሔረሰቦች ህጋዊ መብት ጥያቄስ ያላችሁ ሐሳብ ሶሉሽን ብላችሁ የሚታስቡት ምንድነው? በመጨረሻ ኦፌኮ ከሌላ ብሔር ድርጅቶች ጋር ለመስራት ያለው አጀንዳ ምንድነው የሚለው? ታንክ ዩ ገለቶማ። እሺ ከተፈቀደልኝ እኔም በአማርኛ ነው የምጠይቀው። አፋን ኦሮሞ ያው እችላለሁ ግን በደንብ አብራርቼ መጠየቅ አልችልም። ዛሬ እዚህ ፊት ለፊት ላይ አቦ ጀዋርን አቦ በቀለን ስላገኘሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ለሰላም የሚታገሉት ትግል ይህን ሰላም እናደንቃለን። ሁልጊዜም ግንባር ቀደም የሆነ ስራ ነው የሚሰሩት። በዚህ ሁላችንም ደስታ ይሰማናል። አሁን የምጠይቀው ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ መንግስት በምን አይነት ሲስተም ነው እየመራን ያለው? አንደኛ በፌደራሊዝም ሲስተም እየመራው ነው ያለው እያለን ያለው ነገር ግን ፌደራሊዝሙ በትክክል ፋንክሽናል ስላልሆነ ነው እናንተም ተቃውሞ ውስጥ የገባችሁ እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ፌደራሊዝሙን የሰሩ ወይም ህገ መንግስቱን ያቋቋሙት እንደ ህወሓት ወይም እንደ ኦነግ ያሉት ድርጅቶች ዛሬ በሽብርተኝነት ተከሰዋል። ስለዚህ ፌደራሊዝሙን ካፈረሰ በትክክል ይንገር፣ ህገ መንግስቱን አያስፈልግም ካለ በትክክል ይንገር። ነገር ግን የህገ መንግስቱ ተጻራሪ የሆኑትን እና ፌደራሊዝሙን ይፍረስ የሚሉት ጋር ሆኖ ነው አሁንም ይሄ መንግስት እያሸበረን ያለው። ስለዚህ የእናንተስ ትግል ወዴት ነው እየወሰደን ያለው? ይሄንን በትክክል ለህዝቡ ግልጽ አድርጋችሁ እንድታስረዱን ይፈልጋል። እኔ በበኩሌ የእናንተን ትግል ከሚያደንቁት መካከል አንዱ ነኝ። በእናንተም ትግል አምናለሁ። የእናንተ ትግልም ነው ደግሞ መጨረሻ ላይ ዊን የሚያደርገው እውነት ከልብ ከተሰራ። ይሄንን ግን ይፋ አድርጋችሁ ህይወታችሁን በገሃድ ሰጥታችኋል። ከዚህ በላይም የሚጠብቃችሁ አሁንም እኔ እንደሚገባኝ መጠን ሞት ነው የሚጠብቃችሁ። እኔ እንደ ሞታችሁ ነው የምቆጥረው።
ነገር ግን ይሄንን ግልጽ አድርጋችሁ አሁን ወንድሜ እንዳነሳው ከሌላው ብሔር ብሔረሰብ ጋር ሆናችሁ ይሄ ፌዴራሊዝም ቢያንስ ፋንክሽናል የሚሆንበትን ነገር ለህዝባችሁ በገሃድ አሳዩ። የመንግስትን ውሸታምነት ማጋለጥ አለበት። ስለዚህ ምን እያደረገ ነው ያለው? ኢምፓየሪቷ እንድትቀጥል ነው በዛ በታለፈበት በሚኒሊክ ፕሮጀክት ወይስ ሁላችንን የሚመስል የፌዴራሊዝም ሲስተም አዋቅረን እንድንሄድ ነው? ይሄ ግልጽ እንዲሆንልን እንፈልጋለን። ጦርነት ይብቃ በማለታችሁ እንስማማለን። አሁንም ጦርነት ይብቃ፣ ሰላም ይስፈን እላለሁ። አመሰግናለሁ። Difama, anaknya bawa pakai. Oke, difama wajib gafin an jawarif kabu anas abiyyi lola dumfan kamu jette oswat abiyyi taate daite ifna nante doisan daite ni gafatta itiyoni mariatta gafin lamma tamotu gorste bultota akka parti keessan kaafaa otitti indagama difama akka parti keessan kaafaa otitti ummata mana magorsu kana gorsite bultoota jedhani ummata gorsite bultoota kana ni hayyamtani ni katabtani yoo ka katabtan taate maal akka isin gorsan feetan maal irraa baruu feetan yoo qualification isaanii yoo maal ta'uu malee ummata nama gorsee bulaa kana eka itti aanumootu odeessitee bultoota odeessitee bultoonni kun immootu yoo maal facaafatan aawumootu yoo maal dalagan sabaafis biyyaafis bu'aa buusan jettanii tilmaamtan yookaan gorsitan ummata irraa shamatatus gorsitanii galatooma. No, ana akhiran na fiden. Kanji. Wala be jira base. Gadis abade. Ha. I'm sorry. Nagama. Allah ko dile. Duraan dursa hooggantoonni keenya baga rabbi mana hidhaa keessaa isin baasee afoo keenya kanatti isin argamsiisee isin jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa nu dhufuu keessaniifis hedduu gammannee mana hidhaa keessaa nu bahuu keessaniifillee isinillee baga gammaddan jechuu barbaada. Ani gaafii takkatti qofa Jawaar Muhammad gaafachuu barbaada. Wanni gaafachuu barbaadu kanaan dura gaafa biyya keessa deemtanii falmii kaampeen godhaa turtan san karaa nagaati karaan isin ka argitee anillee gaafsanitti yoo biyyan ture haga tokko haga dheeraallee isin wajji deemee ture karaa nagaatiin deemamaa ture jecha kaampeenii sun. Kaampeenii sanarratti wanti argine wanta mootummaan biyyattii sodaateetiin sodaasaniif isin hidhe malee rakkinna biraatiin waan isin hidhe natti fakkaata. Amma ammoo karaa nagahaa gaafsan ture sun jijjiiramee hadha nagahaa filattamoo yookaan ammoo isintuu gaafsa yakkamtoota taataniitiin karaa nagaatiin ala waraana qabdaniif isinidha. Tana qofa naa deebisaa harma qofa isin gaafachuu barbaada. Karaa gaafsa nagaatan har'a ammoo waan gaaf nagaa sanirraa wanti jijjiirame wanti addaa maaltu jiraatu jechuu barbaada. Yoo kiliir isinii ta'uu baateetiin jedhe namni xiqqoo qajeelchuu barbaada yoo jiraate naa qajeelchaa jedhaa galatooma. Dubartootaa fi dhiifama dubartoota keessa nama tokko qofatu carraa argate waan ta'eef isiniif deebisee carraa kenna. Ada yantu? Ya. Thank you, Galato.
السلام عليكم ورحمة الله قبول تمرتي كيسن أربو بغربي ولي إمامي في الربا رفود أمني أمتك أنا ربنا دوام قنودي بسيف غلط ربي كنا تاغل فنوجنا غافين كيا دورا دور سيتي سامي أورومو إنو غريتو وروتا كليسا واللولانين أكوتا هي أرارمنا يوجنا كديدي دبويو اتبافتا سامي أورومو كرانا غادين أكامت كابساو دندا أيوكا nu saba oromo ka urge marannu argajiru kana wanta isin garamin wagga meqa dada baqqala hajaduni dada sinjada malif qabso kana keessatti urmi kan ke era kun sitare haga adda qabsa karana gajata qabson karana ganu basutti jirtu ani akka argajiru akka falfaltichi jedhe ani horii argineesani mee wanna kana gadi xiinxallitanii udunuu qulqulleessitanii kana gaafiin kiyya lammaffaa immoo finfinneetti hin deebiina finfinne ganda bineensaa goda bineensaa ka itti cufanii bira taranii ittiin galina isin hin jedha dhaamsa kiyya Jawaar mataa jabaata siin jedhanii obboleessa kiyya mataan jabaatini fulaa sanitti hin deebi'ini fulaan sun talu'uuf taatuu miti finfinne awwaala Oromooti fulaa sanitti hin deebi'ini obboleessa kiyya akkuma dheengadda Haacaaluun du'ee hirriba dhabneetiin jenne fayyaa dhabne ammallee fulaa sanii nu deebisini yoo dandeetta asii hafa qabsoo karaa nagayaa kanallee addunyaa beeksisa ati nu gurmeessaa isiniin jedha warroonni kuuwwan miidiyaa baafattaniitiin feesbuukiin achi dachaatan isiniin jedhaa jiruun kana Oromoon qabsaaya waan dhabdeef qabsaaya Oromootu qabsoo nu dhoogaa jira kannini min kenna isiniin jedhaa galatoomaa nagaan gala isiniin jechuu barbaada. Kala qabsoo nagayaati wal qabatee hidhamuu duras qabsoo nagayaarra turtanii ammallee tiistanii dubbii jijjiiramtee gajettanii nuyi qabsoo nagayaa sodaaf hin seenne nuyi qabsoo nagayaa dirreen siyaasaa bal'oodha kafeen irra gulufna jennee hin seenne hubadhaa qabsoo nagayaa gaafa eegallu zabana kam keessa akka ture ugaa kurnan dabre kana keessatti hin beeytan nuyi qo'annee qorannee cost effective ka ta'e constructive ka ta'e saba keenyaafis biyya saniifis sabaaf salamoota biyya saniitiifis bu'aa buusa jennee kan itti amanne dur Baqqalaan faan akka paartiitti ani immoo akka aktivistiitti amma immoo akka paartiitti itti amannee kan deemaa jirru dirreen siyaasaa dhiphachuu ni beeyna dirree siyaasaa san bal'isuu tarsiimoo nu dandeessisu ni qabna kanaaf nuyi ammas akka kaafaa'utti qabsoo nagayaatti ciccinaa jechuudha itti ciccina ni baasaa faayidaa qaba jennee amannaa kan hoggaa jennu garuu tooftaan karaa biraa haraam jechaa jirru nuuf akka paartii nuti political paartiidha beekaa qaama hundaa wajjin hojjechuu ejjennoo jidduu ta'e qabadhee deemuu hin danda'an ture anamma jaarmaya siyaasaa sagantaa isaa dubbisee akeeka isaa tarsiimoo isaa itti amanee waan hin seeneef akka kaafaa'utti
sirna federalizimii keessatti sabaaf sablammoonni qeebii irratti bulchanii biyyammoo waliin bulchan santu Oromoo fi sabaaf sablammoota hafaniifis ta'a jennee amannaa kaafaa'uun kanatti amanaanis itti amaneetan seene ejjennoo paartii kiyyaatiin calaqqisiisaa jechuudha. Ejjennoo kana immoo callimnee furanne rakkoo har'aa qofa laallee seenaa kaleessaa rakkoo har'aa qofa laallee waan boru irraa kan ta'u akkuma reefu isiniin jee Itoophiyaa akka complex building tokkotti yoo fudhattan akka appaartaamaatti yoo fudhattan namu mana ofii qulqulleeffataa mana ofii bulchaa akka isaa ta'utti bulfata waliigalaan ammoo waliin bulchaa waliin qulqulleessaa nagaa eegaa deemutu irra fayyadaa yaada jahutti amannee deemna jechuudha.